Huzuni ya roho ni huzuni ambao unaikuta ipo ndani yako kama unataka kufanya jambo fulani au hali fulani ya kukosa amani ambayo inakuwa ndani yako kutokana na jambo fulani linakuwa halijaenda sawa au linaenda kutokea jambo ambalo sio zuri. Kwa hiyo unapoona kiashiria cha huzuni ndani ya moyo wako, kama kuna jambo unataka kulifanya inabidi uachane nalo, na kama kuna kitu ambacho wewe ulikuwa unataka kufanya maamuzi fulani, angalia kile kitu. Inawezekana hicho kitu sio sahihi na maamuzi unaotaka kuchukua sio sahihi. Roho wa Mungu akiwa ndani ana ile hali ya kukupa taarifa kupitia huzuni ya roho. Kwa hiyo huzuni ya roho unatakiwa uizingatie sana. Na watu wengine huwa hawazingatii hiki kitu, lakini kikitokea kitu fulani utakuta anasema hiki kitu nilisita kukifanya, lakini nilikipuuzia. Kinapokuja kutokea kinaleta madhara na unakuwa unajuta, kwa nini sikuchukua maamuzi yaliyokuwa sahihi. Roho Mtakatifu anatumia sana hiki kiashiria cha huzuni. Kwa hiyo unavyoona kuna huzuni ya kitu fulani, basi jitahidi kuzingatia ili usikifanye hicho kitu, ili usije kujuta kwa nini ulikifanya.